Christian sa khomi ti in seidon te ang India ram chima Christian chanchin bu pakata chuan isuale azir ti som pani te rong bol na a an chua chanchin aziaka rum khat chu rong bola an zin donin isuan lungtum pakhat theu kengro tin zir tir te chu asila zode iskaro te chuan amarem hriat na mangin lungte akenga zirtir dang zong chuan isu thupe kangin zudapa in lungtum anti tia chu an keng maya chun chafak huna lali suwa chuan le in lungtum ken theu kha phor ula changa ka chanti ranga chun cho in ring don ya ti na hrila an lungtum ken chu isuan changa chantir ta zirtir dang te chuan lungtum tia chang por el evinan eya iskario te ro chuan lungte tia lek lung akena wang khan lungte tia lek chang chu a mum ve zowa nileng in ril tramin aum phata atu ka chuan isu na ngai te bokin lungtum pakhat theu keng turin zirtir te chu a hril le a zirtir dang te chuan lungtum chu thoi takin an keng le maya iskario te ro chuan chang a chantir le ngei don ani hi ti in lungtum aya lian akenga ari em awangin midang nunga akal trai maya amania thil thenga wang khan che suala tum to lovani chuna chuan isuan le in lungtum ken theu kha han phor ula atile a iskario ta chuan be seina sang tak ne dan phora ma se a be sei lo deuh a thleng le tatlan mai isuan in lungtum ken theu kha han deng ula in den phak chin zong ram ka peng chu atile ta dai maya zirtir dang te chuan thui takan denga iskario ta ero chuan lungtum ken chu alian le ari em awangin patling dung chen leka thui adenga ache fu le talovani atuk le chuan isuan voin chu lungtum pahnih kengang chu atia zirtir dang te chuan lungtum pahnih chu an keng le maya iskario ta chuan aril ruin chet suala tum to lo hrin sima chumi ni wang chuan amania thil thleng ngai tua chungin changa a chantir don chuan lungtum lian pui ka kenganga deng ro ati huna den tur lungte ka kenganga ti in lungte pakhat le lungtum anti aya lian ma chu akengta chunga lo ni le talali suwa chuan le in lungken theu ka phor ula chapala ka chantiram atia zirtir dangte chuan lungtum in tia khan ken awangin an bun tok sia in a chuaka iskario ta ero chu pakhat lungte pakhat lungtum lian taka ni wang khan pakhat no pang number size ni pakhat puitling number size 8 pariatin a chuakta abun theile ta mi alovani iskario ta hi ache fu lo tluan chuak thak ani isua thupek a hria ma se thupek ang nilovin amarem hriat na mangna kala ache sual tluan chuak ta zakani ole Christian sa khomi chu tu tenge hemi chang fia tur hian sa khom zia soi photila sa khom zia hi atoi thei anga hril fia chuan mihringin pathiana zonna ani ti hi ni khovela nam sang sang te hian mihring ai thil ti thei mal som na pe a an chia mihring ta chunga lo thei sutiang khen tir thei chu omin an ring ani chu tunge ania enge a du zong le du lo zong hriat tumin na sa takin an zonga mu le hria ni a in hriat nuwa pathiana tan an beta a then khatin ni an bia a then khatin thla an bia a then khatin tuifin riat an bia a thenin huai an bia a thil siam sang chu pathiana tan an beta hloma an biak pathian du zong le lom zong an ti chuan mal soma dongina in ngaya adu lo zong le lom lo zong an ti chuan van du ne le chian an chunga thlengin an ngai ni hemi atanga chiang tak lo lang chu sa khuwa chu mi hringin pathian ni a hriat zon chua mu chua abiak na hi ni sa khuwa chu mi hringin a siam chopani awangin mi hringa in tana mi hringa vek atopani Christian nei sa khuwa ni em nilo Christian na chu mi hringin pathian ni a hriat a zon na ni lovin pathian in mi hring a zon na ani Christian nei sa khuwa ani lovani ama ero chu Christian sa khomi a om thei thunga Christian na ngei poi sa khuwa a chantir thei ani mi hringin pathian ni a hriat a zona pathian ni a hriat a biak na
thil ti manro aman te hi sa khua chu ni chu tiang ti tu chu sa khomi an nia hetiang chia hian Christian sa khomi chuan nia a hriat dan in pathian a bia a nia hriat dan in pathian tan thelatia a thil ti dan le nun dan chuan pathian lung ati oi lo theini na hria nun le thil ti manga thiam chan tum tu te hi Christian sa khomi te chu ni in khom an tei mak lai te Bible chiar le tong trai an ti that lai te sual la ka filim ni a in hriat lain an thla muang em mal som na po dongin a in hria vanram po kai tu la in ruat ani ma sen nun hi hetiang renga lo ni lova in khom te Bible chiar te tong trai te an lo in thla da hun a lo oma sual lam ko nga filim lova a in hriat hun a lo om ta a chu tiang huna chun an rul ru thla muang lova natna le van duina chunga alo thlen phei chuan pathian hrem na ngain vanram kai phei chu ngai tu na thleng pato lovani hei Christian sa khomi te nun phung chu ni Christian sa khomi te din mun hi rombung ni chang som porukin hetiang hena soya chu an chia le thriat na in a hriat puya an rul ru te chu a in hiala thiam lo a chan tir thul thiam a in chan tir thul atia an nun le thil ti in pathian du zong ti an in hriat lain an ril ru in thiam a in chan tira pathian du zong ti lo a in hriat huna an ril ru in thiam lo a in chan tir le thin pathian in puan na vot top Isua Krista ni lovin ma ni in hriat na dana an nun a in hata nge na nei lovin bul le bal an nei lovani ril ru bul bal nei lo te chu zakop abung khat chang ria ta chiang takin min shrila chu tiang mi ril ru bul bal nei lo athil ti zong het lo mi chuan lalpa ne na engma mu in ring su se ati ani chatuan nun na chandam na malsom na taksa ril ru le tharau lam that na lalpa ne na ta an mulovang ati na ani Christian sa khomi kan soita Christian na ngei po hi sa khu ang le ka chuat hi ani ti toite in soile lok te ang hemite fia tur hian juda sa khua hi in thirela juda sa khua hi abul in tran na chu pathian in misring azon na atangin ani misring in pathian azon na atangin a in tran lova pathian in misring azon na atang in tran ani thurin fel tak aneya pathian pakhat chawa oma chu biak turani chu pathian chu abiak dan turte athupek zom dan turte abetu te nun le thil ti om dan tur zong po pathian in ashil vekani ma se pathian in misring azon atanga bul in chan chu huna local zela misring in pathian azon na sa khu anglekin omta an thurin te chu midang aya chung nunga in da ananan manga pathian in azon chua na thuthung te chu damdang te len ve theilo na thuthung namdang te sa thak nan an mangta pathian thupek te chu ni an hrian mangin an bel cha lali su khan juda sa khuwa kha thiale no la tumlo siam that atumani a siam that tum dan chu atira pathian in mishing azon chua na khan kirpui le atuma ma se Isua chu an nol ta siani Christian nei pathian in mishinga zon chua na nia ma se Christian na chunga pol sang te hian thurin dikber ni na in chuin an thurin pom ve lo te sat thla a mani pol ti ro puinan tholon le thilpek dang te pathian ro puina tur ne lo rong bol na peng sang pathian thupek ni si lovin tam tak an siam belani Christian na hi sa khuang chawin kan chuata pathian in mishing azon chuana Isua Krista kan kir le hi kan ti mak mo turani sa khuai a thalo hlom vek ani lo mani nun in thu nun nan te in sum theina tan te in ser san nan te chung kwa in kai suaina tan a tha em ani sa kho in kai suaina zui thata wanga khovel din mun lama po hlotling le mero pui tak an om treu to serle sang pui thu na thila phei chuan sa khuana tluk tur engma hi om lovani ma se sa khuana hian chungril nun a bol hlona ti thiang lim theilowa pathian nen in zom na min pe thei hek lovani pon lam lan dana ro pui le moi tak chungril lam ero thale ram ro ang mai ani Christian sa khomi chuan Isua ngai sanga Isua nen in zom na ero an nei lo
chân chin tha lu ka ziak bung som chang som thum atang chang som thum panga thu hian kan thu top lam siam don ta ila Jerusalem le Israel ko kho inkar ko nga mi tuina ma suam mangrual atoka pakhat tan suam mangrual chu ne chi an nela asil fe nan hi sak veka sa ruakina oma dal tu om lovin ataksa khoila ya po chem mangin an sa ta tal tumin an vua thi chongin an kal sanani hemi ko nga hian mi pathum an lo kala chung mi da chu pui thiam levia chi samari mi an ne pui thiam le levia chi hian thi chonga le reng tran pui ngai ti riat reng chu an hel tamaya ti in min sila pui thiam le levia chi te hi Jerusalem temple rong bol tu te ve ve an nia enga tinge rong bol tu te hian an hel mai le a chan na chuan pakhat na chuan temple an rong bol na hi mi tam takina an mu le an hriat ania din mun langsar le choi moya an om na mun ani ma se suam hang tok tu om na ero hi chu ram palai lenga an tran pui ani po in an thil thati tu main an mu lo na tur mun ani fak po an lo don lo pathian mit mua rong bol tu ni lovin mihring mu mai ta na rong bol tu te an nia temple chung pel lo rong bol tu te an ni panhena chuan sa kho rong bol na thila mi chul takan nia wangin hun an nei lovani tu ma hril hriat ngai lova tran pui ngai ma ni mit nge ina amu pui ngai ngoi ngoi ti hriat mihring nun phungina aken tel khongaina atang po a tran pui mai tur kha an kal san tlat suam hang to ka hi Jerusalem mi hausa van tlang mi hriat le milar tak ni ta sela hun nei lo chung poin an kal san hau lawang le kal san turin hun nge hlu nun na hi bu ngai lo ti hi mi a lo chuan hriat ani vekani ma se sa kho rong bol tu te ero hi chuan hun ain nun na hi an da poimo lo zo ani chu wang chuan an hun thil danga serle sang atana in bo saina ate temple rong bol na atana in rel bol na ngai tua hun tam tak an sen lai khan nun na chan na de ro chuan hun an nei thei lovani apathum na chuan thiang hlim lo ni an lawa mi te endong ni an lawa wangin he suam hang to ka hi an kal sanani numbers bung so pa ko chang so pa kata khan tu ruang po adek tu piang chu ni sari an thiang hlim lowang chang som pathum na ti hena soi zuya a in then thiang hlim ma a biak buk a kala ni chuan lalpa biak buk chu a bol lo ani Israel mi te zing ata tui thlar tur ani ati chiang takin numbers bung som pa ko chang som pa kata hena soi ani pathian mit mo thil tha ti a in mi te khir dan tur an da pui mo zo ka thi tur san chu a in bol lo le thiang hlim lo ni an lau zo ka kha suam hang to ka kha lo thita po ni sela an vak khoya an bol lo ta ani po in an in thian thiang hlim thei ani ti hi bible hian chiang takin a soi ni chu bible na a soi temple rong bol tu te chuan he pathian thu pe ka hi an hre chiang em ni ma se chu te chung chuan mi te dem mi te endong thiang hlim lo ni lo na awangin he suam hang to thi chonga let tran pui nga ya hi an kal san thei ani samari mi in suam hang to ka atuam hlom mai hi thil mak takani a chan chu juda mi te hian samari mi te hi zentel an tia pathian an chedong an nga ya mi bol hloa an ngai ani thu thlung fa an ngai lo temple rong bol na phei chuan chan vo engma nei ve thiang lo an ni samari mi hian suam hang to ka hi amu vele a khongai hle a khongai na chu thil ti ina lan tira a hliama sa hriak le waina le ya asa chunga chuan tira ama chu ke na kala khwal bu ka suya enkol na sen so pein a kir le huna enkol na sen so pek bel ngai om poin a peang ti a soini isua kan rin na hian kan nun chung ril ati dang lam thina
chung ril nun siam dang lam om si lo ring tu nun chu Christian sa khomi anne Isua ring tu ni mai hi atok lo Jacob bung ni chang som pakua chuan ram huai te point an ringa an khur thina sin ti in min sila Isua kan rin na hi ram huai te rin na ne na in tluk reng ani chuan Christian sa khomi kan ni ti na ani Isua Krista ringin Krista chu keimani anung ani ti tu nun chu pathian in mihring azon chua na in ngat ania angeta bulbala nei ni ahu hova chanpui ngai puite kan ti tha mi te fakle hriat hlo na na chanpui ngai puilama po kan ti tha ma se mi te mu lo le hriat pui lo lama chanpui ngai puite amala pathian mit mu atan chawa ke pen chua lama kan ke abai tlat si Christian na hi sa khu ang chawa chua lo tur le Christian sa khomi ni lo na tur chu idu thlanna ani e